Gihek Meghalaya Pradesh Trinamool Congress berkentup State President Uba Charles Pingrub, Assistant President Uba George Billingdo, Dr. Mukul Sangma Ubalong Unoy Lam Kaliang Persya Hapok Assembly ki MDC na Rilom Garu, ringkat berkiway pat ki Noy Lam nalor Dr. H.H. Morman, Kyrtong Banyakon na kajuwai constituency, henni kasngi kilahyar halaskan ban penyar ya katanat rekam hapok ka food Moowkaiaw constituency ban penbena yau lasting Suchiang kum Kyrtong ka Moowkaiaw uban aireng house nam arja arpulai. Yau lasting Suchiang lapriang buram dau state president uba Charles Pingrub ubala kerpat ru ikipat ba ban ai ka jingkersan bapura yau kenang bu unla ban wanra ka jingkala haga jella. Kumjuru na kaliang lasting Suchiang habapan jingkersan ikipat ba ulaong bakani kakam Day ke bawah ang nut nadu kemensim ban syakri yau pat ba om bau dan da kawai pat ka jingtemu namar na kebentah shimet hi ba na kebentah ka yeng kesam ula biang Henry namar bau ang nut palat bandrung hakasani hima sima ula i no ya kakam ke bau tray Hakane kesngi ki ba ai jingkran ki kentup yau Dr. H.H. Morman uba George Billingdo WMLA ke umroy u Dr. Mukul Sangma bat kiwei ki balpan sngoy kanong rem jongaseng All India Trinamool Congress bat ru halor kanong rem baki khot yau pat ba saka jingkala Hakujo kapor ula khot ru yak jinget rei lang ki pat ba na kabenta ban yo jingkala bat ba ka All India Trinamool Congress kan wan hakabor hapo ka jilla Meghalaya When Lama pitanya bi berbaik berbaik ke kampung ba. Arpa ustan ngadan hani kersan, berjudan kerja kedap musliu. Ngaru kapwa. Abi sinsyar ini baik ba. Sinsyar baik berkensi. Kenang bakaroy kapar kan lech sakini ki jadbin rio jongi haftam itu pasien si barakoy. Di malor kini ngakot yeber kejing snowden. Kejing so kiamin si. Pada bitwa punya iya kejing kela, hakini ka Moowkaiaw constituency, langswa mapi ikhtiar jo kejing kela, adi kumbangi ong agents of change. Habis itu apa kejing kena ipangkani ke parti, betul ke parti mereni ke parti menaitai, ngawang ipi, baganim to butumme, mencuale ya ke parti kongres joong iki ke parti dekat. Mencua. Andai hadin bantu man senang. Cuy. Ini ke ITMC lah. Ini runa benar di Japori. Kan apa yang Japor thabu terang ke parti yang i. Ngatur mana kata dah man ke kejing. Pian yang dipajak ni bah. Kejing sekian i. To kawi ke parti to. Bodi itu dengan serta takkan geriti sencar yang i. Jadi dah Negaliang yung na siya ko man na em magani ka party di ba em man ka party ko em yagi leaders ladaman ka national level ladaman ka state level em ka yagi leaders kiwa yui yo man ko yew ya unto di kejala yang i hanrei ya ka ri yang i la ora ku i chikma Our future for our children and our grandchildren. Kuai ya kalawai ko panai yang kikon kiti yang i kuai kalawai ko panai yang kikon kitsu yang i kemen haki pot kawan. I know that most of our families residing in this part of the state are farmers. KPR waktu berpun de kilong yung lang sem kiman pe kiman pa kilong chong song yang kita tahu man ki kinong rat